Dona yu shalender jongka Amerika ban Israel bagi sahir tama ya ke Iran. Kublai shibana bagi subscribers baru kita jus teropat pagi video sa kena channel Storyteller London. Katma Amerika Israel Persia ya ke Iran kalapalat ya ke shibnai lane sautayo tam. Donald Trump hagaban nengkong ulabu bor nriu tayo ban penkut ya katma. Haki sautayo jongka jing yele kabajur ba. Kajing jat bat kajing yap kalalong kum ni harum kajing yap hairan kadai habdeng siajar kandai spa lai punyo hadu layajar san spangot kiba mensau arpu saujar pras pangot hal lebanon kajing yap kadai habdeng siajar arspa lai pupra hadu siajar arspa nru puprangot kiba mensau kidai habdeng kalayajar san spa sapulai hadu kalayajar news pa san pungut Israel kajing yap kadai hapdeng arpo hadu arp sangut bad kiba mensau kidai nri wajar ngut kajing yap hairak kadai hapdeng shispa bad shispa san kiba mensau nyungut United States of America kajing yap kadai hapdeng khanlai hadu khan sangut kiba mensau arspa hadu laispa sabu prangot United Arab Emirates yap khatway mensau shispa pravra Kuwait yap nyungut mensau shispa pra Bahrain yap lai mensau sanpuar Oman yap lai mensau khansat Saudi Arabia yap ar mensau arpo Jordan mensau arpo kundai Qatar mensau katnriungut Donald Trump wangan kerwit last no ya ke Iran daga ground invasion sa sipawa jarngut kisipai Donald Trump mula pabiang sya Middle East ngimtarai bakathma kan kut tang hapo kan riu tayo kumba labupor Donald Trump la thaj ban snap kubor thma namar bakathma kamlong kum ka jingele kai football world cup Nomor katmahi kalong kumju si kumju ya kaju si ya kaju haju si haju tang baswa bangin siya thai no ban sngap ya ki kubor tama habdang ka Amerika Israel Persia ya ke Iran ngidai ban tep balai ka Israel bat Amerika ki hiar tama ya ke Iran down number way ban penkut sisndan ya ka jing tmu shna bor nuclear jong ka Iran Nambarar ban khanglat ya ki Iran ban thau ya ki misail bat ki drone ki ba kranbor namar kan sa penlong ka jingbom chongshan hapo West Asia namar ka Iran ka dei kari ka ba beitengka bat beiter thma ya kileno kum ki Hamas ki Houthis bat ki Hezbollah down number lai Pala dia lai po hajar ngut ki pai ba nong Iran. Kila syasian yap haki sipai IRGC. Tang namar ka jing penlong jing yaki. Hau benai January arajar arpun rio. Ka Amerika ban Israel ki ai ka jing kersan ka pura yaki pai ba. Ban pengela yaka borsensyar hapo karui Iran. Te perlok lada pimpat semua taj ban skap yaki kubor jong ka negatma. Sa comments. Next, lada pistonat di channel juga saya itu dalam kiparlok jongpi. Lada pistonat saya itu ingat Storyteller London.